Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena oqala ungaleli khasi sicela ucofe ibhathini subscribe, khulise leli khasi khona uzohlezi iy'ndaba uy'thola njengoba zinjalo. UThulani Shongwe ubethula inkulumo eMashini MK ebinokuthula eThekwini lapho ebeke khona ukuthi i-legislature iyawa namhlanje ngemuva kwama-negotiations. Kodwa-ke awukuyizwele yena ezikhulumela ngokwakhe. Ngibingelela nonke. Igama lami nguThulani Shongwe, oyisekela lakaNobhala u-Atazwana. Under the leadership of umholi we-South Africa, the current president, Ubaba Jacob Zuma, ugezehlekisa. Anybody can dispute and say there's a president, but the president their country, let my khulumile kuswakala. Ngifuna ukuthi uMatamela akabize zakhe kanje ezinganamabhasi ziyizela lezi azizukuza kanje. La kukhona umuntu olova emsebenzini, la kukhona umuntu olova esikolweni, la kukhona umuntu ongasebenzi, la kukhona umuntu obonayo ukuthi izwe liyahamba ngoba ligcwalisa izizwe zabantu. It can't be complete ukuthi uthathe ikhanti ezabalezele ogogo bethu. Kodwa seke ukuthi somebody lisithuphe ukuthi abambe isitulo sakhe sobuminista ukuze ifamily yakhe idle adayise abantu. Siyasalunga kakhulu ngacomrade. Ama-comrade akithi wakufaka itayela bakushini. Ukuthi nje sithuna ungamalala ukuthi le mpisi soyilwa ngendlela e-right. Ngiyabona ama-comrade ajulukile angijulukanga. Comrade nisixolele. Sibuye court njengamanje. eMaritzburg. Lesiyolwa impi yokuthi kuphinde kwatshontsha futhi amanye amavoti ngaphakathi e-legislature. So today ukhonto wenza into eyiningi kakhulu. Ngithunywa yi-ofisi kapresident ukuthi azokhuluma nani mangiqeda ngiphuthume ngibuyele ku-negotiation because I can guarantee you namhlanje le meeting engiyoba nayo mangisuka la iyawa i-legislature manje Peter Maritzburg. But I want to say this in English. IEC, listen very carefully. La lelisisiza IEC kulikanda. Namhlanje siza peacefully. Angalela futhi ekhelenzile futhi. Lento eyenziwayo ukuthi kukhona amavoti sibhekile sithule izona. Lalela asiborekile njengoba sila. Asizona indawo eyithule ukuthi sifanele balotshwane balokishini njengoba sila. It can't be ukuthi if the majority party enamanamba amaningi, then we are finding ourselves members are enough we commit. Labantu bahambe batshona amavoti ngendlela esingayazi. Sathi thina kubona lo mthetho enhlalise ngawo legislature is very wrong. Bathi wona yiwona uwona. So sizosho ukuthi IEC today sizokwenzela ifavor size peacefully. Sizobuya futhi sizobuza ukuthi wenze njani kodwa sikubhalele yona. Uphinde futhi wacacisa ukuthi imashi le ibaluleke ngani kwabangazi. Kukhona iphupho ezithi why bemasha labantu kanti bane court case erunning. Lalela-ke uma uphumela ngaphandle kwe-South Africa makunje bayabona emazweni ukuthi kunenkinga eSouth Africa. Kanti makuhlele endlini ababoni. Lokhu ma-comrade ngiyangigcizelela nikwenze sinemali singenamali sikwenza ngemihla ngemihla kuseduze la sizovala iSouth Africa yonke. Uma ufika e-legislature uthola 14
yama-candidate we-ANC kuxoshwe 30 aqoshwe umphakathi ngevote lenu kanjani phethe bona ngifuna sikulungise lokuthi sinenkinga yabantu abamnyama abathanda belungu not racist ngilalele kahle sinenkinga yabantu abamnyama abantu ababona umlungu babona into ekumele ayisaka sakuyinto eqiniso ukuthi lalela wena ungiphethanga this country is mine wena belukele kumina ukuthi la ngicela ufake isandla shop ngumlungu uma ufika eSwaziland la eduze la uyenkosini ufuna ucela umhlabathi akunika umsebenzi la eSouth Africa hamba nabo mama bethu bathengisa la amaphoyisa akithi athula njalo ukuthi wasusa adlenga abantu ngiyacela ma-congress we are going to 2026 ngilaleleke kahle lapho ngapha the mistake yokubanga iyikhundla kwethu asiyenzi ngoba singazi ukuthi ibangelwa yini we know ukuthi kukhona abathunyiwe nakithi phakathi ukuthi bazosithatha singahlangani siqedile into yama-parallel how come iphinde ivuka ivuswa ubani sihlulwa yini ukuthi if ikomanda ukhoza mina naye singazwani sibone ukuthi siphethe abantu siyahluleka asehle akele umunye alright hayi mele sikhoze ukuthi akukhuleke umcibane kanti umcibane akasekho right if these two leaders sithanda lo simthanda abehle bobabili we can't compromise umkhonto we can't comrades we need amakhosi ukuthi aphakama abangumhlaba wawo uNgamalala lento ibuyisele emuva uthi umhlaba wamakhosi nabantu babo namakhosazana futhi namhlanje sekulula ukuthi mawubona inkosi uqela i-5 kanjani inkosi labantu bathatha isithunzi somuntu omnyama basihlisele ezantsi ngayo yonke indlela so asilwanike ma-corporate ngevoti ka-2026 suthatha wonke umasipala wo-Astedene futhi lapho asizukumele iyikhundla uyabona there was a question ukuthi abantu bathi no we need uNgamalala ukuthi stabilize i-leadership siyabona the top and changing ye-leadership yasilimaza lalela la strategy santo okudala sihle kanjani nobody onemali can go and buy unobhala or buy u-DSG or buy u-channel because you know ukuthi angeke ahlale lezokhula kufonesa ngayibona ukuthi umsebenzi walelo office uyaqhubeka so ningadumali manibona the changes zama-leadership ningathusi lokho into engashintsha is the position but umuntu siyamshintsha ukuze singathengeki what the leadership is doing is to give value umuntu ukuthi angathengeki uthenge ukhumalo ngihamba naye uthenge ukhumalo ngangimfakele ihhotela mina ngimfake erumini ukuthi alale ngangilala mina ngena abantu erumini ngemali yami ngiyakhumbula isikhathi eqiniso siyiso lesi-ke manje yebo baba sakhombisa abantu ukuthi sithi kuzoluka kangalungi siphelile IEC sikunikeza only 2 yamamashi asele 2 yamamashi IEC sizoxoxa emva kwalokho yabona ngokutshela into ongayazi today we didn't apply eMaritzburg for ukuthi soba nemashi kodwa amaphoyisa bayagcwele lapha ngixakile kwizoba amaphoyisa ne-interest emangazayo kumkhonto i-ANC ine-event eGoli ekunganamaphoyisa anifake abanguzipho kukhulu sizogijima siphula amadolobha no ngeke siphule lidolobha elethu sizolibusa next month comrades ngicabanga ukuthi nibonile inahawu nibonile nenekhosathi siqala ngathi yanyakazi yabona ukuthi lento yenzeka amasiko sebaqalile-ke manje bayaqabana engikufuna kini we don't have enough capacity trained ukuthi yo-leader in government unfortunately we are late because next month siyaliphatha lelizwe ayiqhubeke icase mina ukhonto wesizwe nimhlazile ku-IEC sithi IEC sinobufakazi sinokuphelele
esifuna ukugcwalisela ekheyisini le ebesikuyo. Bathi no, akwazi ukuthi kufake. Asikhulumeni ngalobuya kuphela. That is why sawithdraw le case. Asingoba singamagwala. Le case sifuna iye criminal because kunobugebengu obenziwe lapha. Asifuni vote back. Sifuna revote. Sifuna ukuthatha ufeli in the country. Ngoba sinawo amandla nenamba eyethi namba. Elizwe lokhokho bethu. Elizwe labatabana. Elizwe lokhokho bethu. Elizwe labatabana. Elizwe babo. Elizwe labatabana. Elizwe babo. Elizwe labatabana. Phakama, thathiswe mkhonto thathiswe.